Tema utice vere na porodicu, ja ću ipak čitati, jer ako budem govorio bit će više vremena nego što treba i onako umem da preteram, pa izvinite unapred. Dosta poznata tema, šta ćete vi tu čuti od mene, pitanje da će biti nešto zanimljivo i novo, isto je tako pitanje, ali to je uvek aktuelna tema, to možemo mirno duše reći. To ću upravo i reći. Evo šta sam smislio da vam kažem. Smatram da nije teško složiti se da su vera i porodica dva stuba i čak jedan jedini stožer koji drži, kako se kaže, zemlju i gradove. Kroz hiljade godina trajanja poznate istorije čoveka i čovečanstva. Vidite, to je isto neobično. Mi znamo jedva oko 9000 godina istorije. A šta je bilo s preistorijom? Da treba biti preterano radoznao u pogledu preistorije, ne znam da kažem, ljudi su mi baš iz crkve govorili, pa pustite preistoriju. Naravno da je postojala preistorija, ko zna koliko dugo, ali ono što je važno za hrišćane, to je početak objave Božje na Sinaju. Dakle, mi smo donekle judeo-hrišćanska religija i to se ne dopada nekima kad kažem, ali Gospod se rodio u izabranom narodu i jevrejskom. Mogo se roditi u Indiji pa napraviti od Indije hrišćansku zemlju. Rodio se u jevrejskom narodu, tako da mislim da je antisemitizam duboko antihrišćanski. I to tako traje 2000 godina, a vidjet ćete šta i vladika Nikolaj ume da kaže pozitivno o Jevrejima. Mada se pojam vere ne mora uvek izjednačavati sa pojmom religije, jer svaki čovek u nešto ili u nekoga veruje, a pritome ne misli uvek da je i religiozan. Uobičajeno je da se oba dva pojma poistovete. I tu nešto, ne mislim da unosim novine, ali razlikujem čoveka vere, pobožnog i religioznog čoveka. Pazite, svaki čovek na zemljinoj kugli u nešto veruje. Ne postoji neko koji ne veruje. Dakle, to je jedno. Evo, vi se čuli ste, ne mora da se smatra religioznim ako veruje. Verovali su i neki mladi ljudi naši u Marksa, Lenjina, Staljina, davali živote. Važno je da nisu isprljali ruke, mi ne znamo kuda one idu. Oni koji nisu isprljali ruke, a verovali. Najvažnije je ne prljati ruke u ono u šta veruješ. Bilo da su u pitanju religiozni ljudi, pobožni ljudi, ljudi vere ili u šta veruju. Nemoj prljati ruke. Imate one čuveni komad Jean-Paul Sartra, koji je bio veliki filozof, ali ateista, prljave ruke, uvek aktuelno. Ne možeš verovati u nešto i prljati ruke u ime te vere. Pa, možda je to preterano, što kažem kao psiholog, psihijatar, tražiti od ljudi, ali hrišćanstvo od nas traži mnogo. To je najidealnija religija sveta, zato nam i treba Hristos. Upravo zato što je teško dostupno. Budite savršeni kao što je savršen Otac, vaš nebeski. Teško, ne može, ali idemo ka tome, koliko ostvarujemo. Dakle, verujući čovek, pobožan čovek. Naravno da je pobožnost održala Srbe kroz istoriju, ali nije više dovoljno, duboko je moje uverenje, da je čovek samo pobožan. A šta znači biti pobožan? Pa eto, slavi slavu, čak ne zna komu je Sveti Đorđe ili Sveti Dimitrije, skupi ljude pa malo se i napiju, malo i neke pucnjave bude, zar je to dobro? Dobro, onda ide nekoliko puta godišnje u crkvu, nekad se pričesti, to je sve tako pobožno, jel da? Nije dovoljno više za 21. vek biti samo pobožan, a ne kažem ništa, Srbi su bili pobožni i održali Srbiju kroz vekove. Šta znači biti religiozan? Znači biti svestan i u stanju objasniti prvo sebi, a onda i drugima zašto sam pravoslavan hrišćanin, zašto sam protestant, rimokatolik,
zašto sam budista, objasniti. A to se može naravno ipak nekim prosvećivanjem kroz pravoslavnu istoriju. Najpre, ako krenete sa crkvenom istorijom srpskom, vi ćete doći i na nacionalnu istoriju. Ako krenete proučavate nacionalnu, narodnu istoriju, mada nije isto narodno i nacionalno, doći ćete na crkvenu istoriju. Pa to je tradicija. Dakle, ne tradicija zbog tradicije, nego tradicija zbog osnove ljudskog života, vera i porodica. Tradicija nam treba zbog sadašnjosti, odnosno budućnosti. To je lanac jedan događaja. Šta je iz prošlosti potrebno zaboraviti, a šta sačuvati, posebna tema. Nije baš tako lako. Da li sve treba sačuvati, možda i ne, ali sigurno da mnoge stvari iz srpske pravoslavne prošlosti treba sačuvati radi budućnosti, odnosno preko sadašnjosti u budućnosti. Dakle, vera ili religija znače ponovno uspostavljanje neke izgubljene veze u širem smislu, ponovno vezivanje čoveka za nešto što ga transcendira. U užem smislu pak, kada je reč o veri i porodici, vera u porodici počiva na ljubavi, poverenju i odgovornosti oba bračna učesnika u bračnoj i porodičnoj zajednici. Kako svaka vera, međutim, bez obzira na koga je ili na šta je upravljena, prema shvatanju religioznih ljudi, počiva na jednom dubljem korenu koji predstavlja upravo religija, poželjno je, nekad i spasonosno, po očuvanje trajnosti braka, da je vera bračnih drugova potkrepljena, učvršćena religioznošću. U uslovima naše balkanske civilizacije i kulture, ova religija je prvenstveno hrišćanska religija. Kad je reč o srpskom narodu, pravoslavno hrišćanska. Šta reći o porodici? Mnogi teolozi pravoslavni i ne samo pravoslavni smatrali su da je istorija braka i porodice stara kao i čovek, traje ne stolećima nego milenijumima i daleko je od toga da uvek i svuda bude jasna i logički shvatljiva i objašnjena. Sigurno je jedno, porodica je osnova ljudske zajednice kojom počinje civilizacija. Nasuprot rasprostranjenom mišljenju da su brak i porodica nastali iz stanja promiskuiteta transistorijskog društva, preistorijskog još, poznati savremeni antropolog Bronislav Malinovski uporan je u tvrđenju da su ljudska kultura, makar bila i najprimitivnija, i promiskuitet dve nepomirive suprotnosti. Ne možemo dovoljno znati. Savremeni naučnici ponovo se vraćaju na promiskuitet. Da je na početku postojao promiskuitet, a onda lagano, vidite, to je ipak neka duhovna evolucija, tako da kažemo, išlo se prema formiranju porodice i bračne zajednice. Pa imate i sada u pojedinim kontinentima, afričkim, azijskim, ima i sada promiskuitetnih zajednica, gdje nije samo, gdje je porodica samo nešto što tek treba da se ostvari. Hrišćanski pogled na svet, nastao pre 2000 godina, na osnovu života, reči i dela Gospoda Isusa Hrista, propoveda bratstvo među ljudima koje nije zasnovano na krvnom srodstvu, već na duhovnom, moralnom jedinstvu vere. Ovako shvatanje odnosa među ljudima donelo je i nove temelje braka i porodice koji počivaju na hrišćanskom uverenju da je brak sa porodicom božanska ustanova, a ne prolazna veza suprotnih polova, i drugo, da brak ima da važi čitav život. I to ovo krvno srodstvo. Sećate se iz Evanđelja, pita Gospod učenike svoje šta kažu ljudi ko sam ja.
I sad kažu razne stvari, Jovan koji je već nestao, ti si ponovo Jovan, neko ko kažu, a Petar kaže ti si Mesija, ti si spasitelj sveta, ti si onaj, a šta mu Hristos na to kaže? Ne kaže ti to tvoja krv, nego Gospod sa visine. Vidite, mi smo krvno vezani u narodu svome. Ta krvna veza postoji. Kod Jevreja se to uvek zvalo ja i Avram jedno smo. Ali od vremena Gospoda Isusa Hrista nije više tako. Ne znači da mi je sve jedno gde me Bog rodio. I nije mi sve jedno da li sam rođen u srpskom ili u norveškom narodu, na primjer. Ali ja i Gospod jedno smo. Ja i Hristos jedno smo. Ne više ja i krv jedno smo. A krv deluje. I sad uvijek razlikujem patriotizam, nacionalizam i šovinizam. Molim vas, to sam odavno govorio, pre svih ovih događaja i pre ovog posljednjeg rata. Nije isto, ništa nema protiv čestitih nacionalista, šovinista, nije više dobro. Postoji samo moja zemlja, moj jezik, moja vera. I tu počinje onda polako da deluje nešto fanatično u nama. Svaki čovek nosi fanatičnu klicu, uveren sam, ne samo kao psihijatar, ne nagledao sam se naravno kao psihijatar svih mogućih psihičkih poremeća, ne. Svaki čovek nosi klicu, ne mora nikada da se razvije, ali klica fanatizma može i da se razvije. Tad, samo moja vera, samo moj narod, samo moj jezik, to je najbolje na svetu, ništa drugo neću da slušam. Pa to je šovinizam ipak, pa ne može tako. Pa putujemo, znate, kroz svet. Ne možete ne izaći iz nekog svog malog mesta, ne mislim na Niš. Ne možete ne izaći celog života iz nekog malog mesta svoga i govoriti o Evropi loše, govoriti o drugim ljudima, o drugim verama loše. Ne može tako. To se zove neprosvećenost, ipak oprostite, ali to je tako. Putovanja su dobra, putovanja nas spajaju, putovanja nas šire vidike, pod pretpostavkom da znamo svoju veru, naravno, ako nismo učvršćeni u svojoj veri i svome narodu. Pre nekoliko godina na jednoj tribini studentskoj pita me jedan student, kaže, Jerotiću, tako me oslovljava, jeste li vi pravoslavan Srbin ili srpski pravoslavac? To me nikad niko nije pitao, ni pre ni posle. Rekao, nemojte stvarati jaz između srpskog i pravoslavnog. Ne, kažete. Meni malo onako već prekipelo, iako mi se retko dešava. Rekao, ja sam pravoslavan Srbin. Aha, kako to? Pa rekao, religiozni arhetip u nama svima na zemljnoj kugli je stariji i od narodnog i od nacionalnog. Svi ljudi od postanka sveta imaju u svome kolektivno nesvesnom, znali to ili ne, homo religiosus. Mi nismo samo homo faber, homo ludens, nego smo homo religiosus, čak u prvom stepenu smo to. Carl Gustav Jung, eto da ga pomenem, samo veliki evropski hrišćanski psihijatar, protestant, ništa ne možemo govoriti, bio je česti čovjek, protestant, govorio upravo to, a nije samo on. U našem dubokom biću, mi nismo samo svesna bića, imamo naravno i svoje nesvesno, vrlo je komplikovan čovjek. Imamo individualno nesvesno, imamo familijarno nesvesno, imamo nacionalno nesvesno, imamo kolektivno nesvesno, sad su počeli još da dodaju i prenatalno nesvesno. Neću vas time gnjaviti, ali ne mogu da ne kažem da sam ja već u ovim godinama, to je bilo pre dosta godina, bio fasciniran otkrićima prenatalne psihologije. Jako važno šta se doživljava, šta dete doživljava fetus u majčinoj utrobi. Pa sad, verovali ili ne, ali prenatalna psihologija, naučnici tvrde i dokazuju da fetus sve pamti. Nemojte se uplašiti, mladi. Kako pamti?
ćelijsko pamćenje, takozvano ćelijsko pamćenje. Još sam ja učio u medicini, pamćenje počinje od 3. godine života, onda kad je centralni nervni sistem potpuno oformljen. Pa znalo se i onda da ima ljudi koji pamti iz 2. godine života. Dubokom hipnozom, kojom se ja nikad nisam bavio, ni me zanimala, iz 1. godine dobijali su sećanja. Ali sada kažu, ćelijsko pamćenje, ne treba nervni sistem. Tako da svi mladi ovdje prisutni, pogotovo žene, kada zatrudne i treba da rode, Bog je veliki i milostiv. Pa gde na Balkanu bilo srećnog baš uvek i nije bilo mnogo srećnog vremena prenatalnog. Pa tu bili ratovi, pa tu bila čuda, pa sad Oluja, pa došle trudne žene iz Hrvatske, pa rodile zdravu decu. A to opet ne znači da ovo nije tačno što vam kažem. Jako je važno da žena nosi, ako nije prejak izraz, radosno to svoje dete, radosno da ga nosi. Naravno da i muškarac, odnosno muž, još kako je značajan. Spontanih pobačaja, po profesoru Šuloviću s kojim sam zajedno studirao, nije više živ, trebalo je zajedno da radimo nešto, 17% spontanih pobačaja u Srbiji. Spontanih. No o namernim bolje da ne govorimo. I sad ja njemu kažem, Vojislave, ajde da radimo nešto, ja mislim da je više od 50% tih spontanih pobačaja psihičkog porekla. Pa sad to se ne čudite, naravno, pošto sam ja psihoterapeut i psihijatar. On kaže, pa može biti, ima i organsko, kaže on, čovjek ginekolog veliki, naš bio i akademik i profesor, ali rekao, ajde da vidimo, da pokušamo da to, nije više živ, nismo radili, kako bi to izgledalo. Dakle, žene nekad, ali i muževi, ne žele dete, jednostavno, i žena spontano pobaci da bi sačuvala muža i muževljivu ljubav. Znate koliko su jake neke žene? Žena zatrudni, nije se ni udala. I šta sad treba da radi? Kakve su to nesreće? Ne znate ko je gora. Da li da rodi vanbračno dete, ovoga muža, takozvanog muža, nigde nema. Imao sam primere da pobegne u Ameriku. Hoćete verovati. Muškarci stare kukavice, kad im zatrudni devojka ili žena, onda beže. A sin, to je mi bio pacijent, imao je 17 godina, skupio je pare nekako, otišao u Ameriku da traži oca. Loše se završilo, naravno, sve, tamo se otac oženio. Sad više nema toga, izvinite za izraz, vrdanja kod muškaraca, postoji DNK i postoji mogućnost dokazivanja ko je otac. Nekad ni žene nisu znale ko im je i to je strašno. Pa da, to je bilo. I sad šta? Treba da napravi pobačaj, to je jedno, namerni pobačaj, strašno. Treba da napravi spontani pobačaj, manje strašno. Ili treba da rodi vanbračno dete. Psihologija, ne samo savremena, uvek se znalo, detetu treba otac i majka. To se zove identifikacija sa ocem i majkom. Nije dovoljno samo jedan. Bogu hvala, već sam malo pre rekao Bogu hvala da na Balkanu, gde nije bilo mnogo srećnih prenatalnih doba, rodi se zdravo dete i izađe dobar čovjek, čestit hrišćanin. To je samo Božja milost bila, plus genetika. Ako je genetika dobra, izvuče se tako. Ali mnogo toga danas nije više tako, čak ni sa genetikom, a pogotovo sa tim pobačajima. Nekad roditelji prime vanbračnu ćerku ili ćerku sa vanbračnim detetom, nekad ne. Jako sam poštovao roditelje srpske, a 40 godina sam radio s pacijentima. Muž nikakav, alkoholičar, maltretira, nasilan, žena 3 dece rodila, roditelji prime svoju ćerku sa 3 dece. Prelepo, to je retko bilo. A inače kaže to ti je sudbina. To su odgovarali roditelji, sedi i trpi. Pa hrišćanstvo traži trpljenje, ali ne mazohističko trpljenje.
Ne možemo ići toliko daleko da stalno trpimo nešto. Ne sad kako sveštenici danas u propovedima i u ispovedanju govore ženama koje maltretira muž. Dobro, počelo i obrazno. Vi u Nišu imate zaštitno za muškarce. Da, bilo u novinama, ko je to i to. Pa žene, što kaže, digle glavu. Jer da, suviše su bile dugo. Evo, baš sam sa vladikom Jovanom skoro pričao. Postoji pokorno i poslušno. Nemojte, to nisu sinonimi nikako. Čovjek je pokoran iz straha, poslušan iz ljubavi. Ne može biti isto. Dobar brak je poslušan muž ženi, žena mužu, poslušan, jer se vole. Kad nema toga, žena je pokorna. Dobrim delom, ipak u patrijarhatu, nećemo ni pretjerano hvaliti srpski patrijarha i još manje kuditi. Bila je žena bila pokorna. Kako ne bi bila pokorna kad imala osnovnu školu, kad nije bila zaposlena uopšte. Pa to je početak, to je revolucija bila. Kad je žena počela da se zapošljava, pa sad imam ja svoju samostalnost neku. Naravno, nasilje, pričati ranije o nasilju, a šta ćemo sa sadašnjim nasiljem? Pa da li je moguće svaki treći brak da ima nasilje u porodici? Pa čak i ja to nešto ne mogu da verujem. Da li plaše, da šta rade? To je ipak strašno. Svaka treća srpska porodica da trpi nasilje, ako je tačno, strašno. Naravno, onda i rastava braka, onda nikako čudo nije i rastava. Kako god da su se brak i porodica počeli da zasnivaju na novim osnovama, a potom prolazili u toku hrišćanskog, ranog, srednjeg i novog veka putevima promjena i kriza, od kojih je ova posljednja u 20. i 21. veku možda najjača, reči ljubavi i opomene Isusa Hrista u evanđeljima, a onda i apostola ljubavi Pavla, čitajte uvijek iznova prvu poslanicu Korinčanima o ljubavi, to je nezaboravno. Pazite, u svim antologijama svetskim, svejedno kojoj religiji pripadaju i veroispovestima hrišćanstva, stoji u antologijama svetskim, stoji himna ljubavi apostola Pavla. To treba čitati skoro svaki dan kao molitvu. To nikad niko nije napisao takvu himnu ljubavi kao apostol Pavle. Ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne iščezava, nikad neće iščeznuti, a umuknući i glasovi i razuma će nestati, a ljubavi neće. A lepo govoriti o ljubavi, jel da? Svi govorimo o ljubavi, a ne je ljubav. Vrlo komplikovano, mili moji, govoriti o ljubavi. Više ne znam na kojoj tribini tražili su mi da govorim ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Sad da se ne pravim važan, bez papira govorio sam 1 sat. Tema ljubi bližnjega svoga kao samog sebe krajnje složena. Bar danas tako izgleda, složena. Ljubav prema sebi mi zovemo sebičnost, nije. Sebični ljudi najmanje vole sebe. Koga treba ljubiti? A valjda Boga u nama samima, da bi mogli voleti bližnjega. Koga ćemo voleti ako nemamo Boga u sebi? Pa ne mogu voleti majmuna. Pa da. A onda nešto moraš iznad sebe imati u sebi, to ti je Gospod, koga voliš, pa kroz njega. Pa vi znate, i Stari i Novi Zavet vam kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom mišlju svojom, snagom svojom. To je prva zapovest, a druga ljubi bližnjeg svoga. Pa je to vam tako počinje. Pa kad smo izgubili Boga, ili kad sve manje verujemo, onda je sve manje ljubavi, sasvim prirodno. Dakle, ljubav je vrlo komplikovana tema, sad neću s time zbilja, ali to bi isto moglo da se jako dugo priča. Šta je ljubav? Neka anketa sad među vama. Samo kratka jedna rečenica, šta je ljubav, da vidite kako bi čudo bilo. Šta bi sve mogli da kažete, šta je ljubav? Dakle, nije nimalo lako reći šta je ljubav. Bog je ljubav, to kažemo naravno. A vidite, i to nije baš tako. Ja ne mogu biti advokat Božiji, a meni se čini da je Bog apsolutna ljubav. A onda kažu i neki episkopi, i neki naši teolozi, čekaj polako, Bog je sigurno ljubav, ali
Pa rekao, šta ali? Ne, baš jedan episkop. Šta ali? On ćuti. Pa rekao, kažnjavanje i nagrađivanje. On i dalje ćuti. Kažnjavanje i nagrađivanje. Ali evo, neću vas i time gnjaviti. To je osnova života. Kažnjavanje i nagrađivanje. Može li dete da ne bude kažnjeno i nagrađivano? To sve počinje iz detinjstva, počinje od ranog detinjstva. Kako se ponašaju roditelji prema deci? Ako budeš dobar, dobit ćeš tu i tu nagradu. Ako ne budeš dobar, onda znate šta, hvala Bogu, to sve ređe čujem, a nekad sam slušao majke. Ne slušaš majku, 3 puta ti kaže majka isto, tebe će Bog kazniti. Nikad to nemojte ponavljati, ako ste ikad ponavljali. To što čuje dete sa 3 godine ili 4, da Bog kažnjava, od njega ćete stvoriti ili mazohistu ili buntovnika. Trećeg nema. I onda naravno opet pitanje, pa da Bog kažnjava? Možda bi mogli reći, Bog ima pravdu. Pravda, to čak i neki agnostičari i ateisti kažu, a ima neka pravda u kozmosu, ima neka pravda, nešto se vraća. Deci trnu zubi, roditelji, očevi jeduše kiselo grožđe, a deci trnu zubi. To smo imali pre nekoliko dana na Kolarčevom, nas nekoliko smo razgovarali. Vidite koliko je to komplikovano. Zašto su deca kriva? Što su im roditelji kriva? Nisu kriva deca, ali roditelji moraju dobro da pazi kako žive pre braka. Dobro da pazi. A šta se sve dešava, ne samo ovdje u Srbiji naravno, nego na zapadu uopšte. Jer uzima dalje drogu žena trudna. Uzima i dalje alkohol, pre toga je bila već postala alkoholičar, pokušala da se leči, nije se mogla lečiti, puše žene. Ovi Germani su neverovatni precizni. Austrijsko istraživanje, ako žena puši 10 cigareta u toku trudnoće, dete će biti, ne znam, za santimetar ili 2 kraće i manje težine. Ako puši 20 cigareta, to su sve radili precizno nekoliko godina, kako samo umeju Nemci da to rade, i to je dokazano. Pa sad ajde puši i dalje puši. A malo to, rodi se zdravo dete, a onda počne svađe u braku, pa preljube, pa nesreće velike i dete počne se razboljeva. Američka nauka je velika, mamte, ostavite politiku američku. Američka nauka je velika, dolazi do velikih i značajnih otkrića jer je bogata. Jedna zemlja sveta mora biti bogata da bi davala novac na nauku, dragi moji. Izlečit će se neko od nas ovde nekim lekom koji je pronađen u Americi zahvaljujući novcu koji je davan na istraživanje tog leka. Pustite politiku. Jedno nauka, drugo politika, naravno se zloupotrebljava. Pa da bom. Pa to znamo dobro. Sad znamo dobro, konačno. Inače, hrišćanstvo u toku 2000 godina nije to baš bilo onako kako nam je Gospod ostavio. Opraštanje i opraštanje uvek iznova nije. Širilo se i ono ognjem i mačem. Je to bilo dobro? Pa nije bilo dobro. 3 monoteističke velike, a vrhunac su bile te 3. Jedan Bog, a Boga mi ratničke. Nećemo reći ništa novo kada kažemo da je savremen hrišćanski brak gotovo u čitavom hrišćanskom svetu u ozbiljnoj krizi. Pa ste vladika Nikolaj Velimirović šta je rekao. Malo prije sam rekao, treba biti oprezan kad kažemo da je bio antisemita. Prvo, srpski narod nikad nije bio antisemitski. Nikad. Gotovo nema država u Evropi koje nisu imale pogrome, ne antisemitizam tek tako, pogrome, uključujući Grčku. A o Rusiji i Poljskoj bolje da ne razgovaramo. To je išlo do kolevke sve. Vidite, zovu nas genocidni narod, pa i nepismen seljak i visoko školovan Srbin se buni s pravom. A Jevreje zovu 2000 godina bogoubice. Pa šta mislite, mili moji, kako treba da se ponaša taj narod? Pa ja nisam judeofil.
ali nikad nisam bio ni antisemita. Otkud sad antisemitizam u srpskom narodu? Nikad nije bilo u srpskom narodu antisemitizma. Čujte sad šta vladika kaže. Vladika Nikolaj Velimirović svojim oštrim posmatranjem svetskih zbivanja već na početku 20. veka pre Balkanskog rata bio u Evropi i kaže: na kontinentu evropskom, citat vladike, na kontinentu evropskom ako ima kakvih promjena, ima ih kod intelektualnog staleža i one su sve negativne. Volja za nerađanjem, trovanje začete dece, razvodi, zločini, poveravanje dece sluškinjama, hladnoća dece prema roditeljima i obratno. Neverovatno, pre Balkanskog rata zapazio vladika u Evropi. Mora se odati čast Jevrejima i priznati da između inteligencije evropsko-američke kod njih Jevreja je porodični život ostao najnormalniji i najnetaknutiji svetskim potresima. Bio sam u Izraelu, bili ste i vi neki od vas, nema jevrejske porodice bez dece. Ako nemaju dece usvoje, drugi brak opet deca, treći brak opet deca. Dobro, ja vam kažem, nisam judeofil, ali nemojte. Čak i Jean-Paul Sartre, malo pre sam ga ateistički filozof, napisao je jako lepu knjižicu o antisemitizmu, gde je rekao ne može biti intelektualac evropski antisemita. Nikolaj Berdjajev ima knjižicu koju je pokojna Mira Lalić, naša ugledna prevodilaca ruskog jezika, prevela je i objavljeno kod nas mala knjižica Antisemitizam Berdjajeva. Hrišćanin ne može biti antisemita. Jevreji će trajati do kraja sveta i veka, ne kaže Jeftić, nego kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima 11. glava. Slepilo pade Izrailju udeo dokle neznabožaca ne uđe koliko treba. Po evanđelju, dakle, neprijatelji su vas radi, a po izboru mili su otaca radi. I naravno, apostol Pavle kaže to ponavlja vladika Nikolaj Velimirović u 12. knjizi sabranih dela koje je vladika Lavrentij objavio, ponavlja to isto, Jevreji će trajati do kraja sveta i veka. Dobar deo preći će u hrišćanstvo, ne kaže svi, preći će u hrišćanstvo dobar deo Jevreja. A imate onu legendu, ne daj Bože da tako bude, prvih 12 apostola Jevreji, posljednjih 12 apostola Jevreji. Neobičan narod, svakako neobičan narod, izaziva, tačno izaziva. Čitajte ako imate vremena, ima i knjiga koje treba pre toga pročitati. Aleksandar Solženjicin, niko manje ni znate ko je Solženjicin, 2 knjige napisao 200 godina sa Jevrejima, prevedena kod nas, pisao objektivno, vrlo objektivno pisao Jevrejima. Čudno tamo, a pogromi grozni, u Rusiji nigde tako nije bilo kao tamo u Rusiji. A opet ruski Jevreji skoro genijalni, počevši od pisaca do slikara. Dosta samo Marka Šagala pomenuti, ali niz drugih koji su posle emigrirali srećom. Taj spoj pravoslavne Rusije i judaizma, to je dao velike talente u nauci. Naravno, u nauci veliki fizičari, Nobelovci, Sovjeti, Rusi, jevrejskog porekla. Dobro, neobičan narod izaziva, ali mora da izaziva. Čuli ste šta je rekao apostol Pavle? Slepota Izrailju pade udeo, dokle neznabošaca ne uđe koliko treba, pa svi smo neznabošci, nedovoljni hrišćani. Niko nije dovoljan hrišćanin. Mi postajemo hrišćani, nemoj da obražavamo mnogo. Mi postajemo hrišćani, ako postajemo. A ako ne postajemo, onda će biti ona izreka tačna, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Zamislite ta izreka. Ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. Nema statike, nema da smo uvijek isti. Pa svaki dan smo drugčiji. I taj metabolizam fizički je drugčiji, a tek psihički.
Razlozi za ovako žalosno stanje hrišćanstva, braka i porodice pre svega, brojni su, ne treba mnogo ni govoriti o tome. Marko Mladenović, ja mislim da je još živ, on je pravoslavan i pravnik i književnik, piše: ceo stari vrednosni sistem na kome su počivale norme porodičnog prava srušen je. Sve je to bilo i suviše avangardno i preuranjeno za jedno patrijarhalno, seosko i provincijalno društvo. Čak i nasilje nad stvarnošću. Jer hrišćanstvo uopšte neka avangarda, nešto neobično, nešto neprirodno. Agape, ponekad gledate Agape, pre nekoliko godina Gajšek, vladika Porfirije i ja. I sad ja kažem, hrišćanstvo je neprirodna religija. Gajšek onako malo iznenađen, obraća se vladiki Porfiriju, a on kaže ne samo da je neprirodna, nego i nelogična, jer je nadprirodna. Opraštaj, opraštaj, ali do 7 puta, Gospode, 7 puta 70. Pa čitali ste Evanđelje. Pa to je sve, rekli biste, neostvarljivo. Pa jeste, dobrim delom neostvarljivo, ali trud naš, pokušaj naš da se približavamo Gospodu, budite savršeni, ne može. Pokušaj, ali ne celog života pokušaj. Ne da sam stigao do nečega. Ako mislim da sam stigao do nečega i ne idem dalje u pokušaju da budem bolji, drugčiji, moralniji, pašću. To ne može da te traje. I šta ćemo da radimo sa našim pravoslavnim ljudima koji su do neke 40. 50. godine bili relativno više pobožni nego religiozni, postali onda ateisti. Ja naravno nisam bio nikad ni u jednoj partiji sveta, to se uvijek hvalim Bogu hvala, ni u jednoj partiji sveta. Komunizam je doneo toliko nesreća da kad počnu da mi hvale to vreme, ali uzdržavam se, niti raspravljam s tim ljudima. Znate šta je doneo pozitivno jedino? Nešto vrlo negativno pozitivno, a to je da smo vidjeli koliko srpski narod nije dovoljno religiozan i pravoslavan. Da su Srbi mogli postati, pa naravno ne svi Srbi, daleko od toga, da su Srbi mogli postati preko noći ateisti. Komesar kaže nema Boga, pa nema Boga, a taj komesar mi je spasao život. Mislim na Srbe iz Hrvatske, na primjer. Spasao mi je život i ja verujem šta on kaže, a on naravno pojma nema ni šta je marksizam, ni šta je ateizam. Bar da ljudi znaju šta je ateizam, bar da su znali šta je marksizam. Ako je bilo 100-200 ljudi, na pamet kažem, u bivšoj Jugoslaviji, koji su pročitali Marksa, poslušajte, to je ipak bio jedan ozbiljan filozof. Znate šta kaže Nikolaj Berdjajev o Marksu, a sam je bio jedno vreme marksista? Kaže ovako: Karl Marx je Jevrejin, on je naravno protestant, da li otac ili deda u Engleskoj prešao u protestantizam, razume se, ne iz ubeđenja nekog. Jevreji koji prelaze u hrišćanstvo, to je Božje čudo. Ja sam u svom dugom životu vidio 2 Jevrejina koji su prešli u hrišćanstvo kao prvi apostoli. To je, dakle, prelazili jadni pod uticajem inkvizicije. Inkvizicija ih je osuđivala na lomaču ili proterivala ili terala da se pretvore u hrišćane. Retko ko je i ostao hrišćanin, valjda i bilo primjera. Torquemada kažu da je bio Jevrejin koji je bio posle inkvizitor. Marks, Jevrejin, ne prima Hrista kao Mesiju, proglašava proletersku klasu mesijanskom. To je meni jako uzbudljivo i dirljivo. To nije za ismevanje. Jedan iz Krunskog savjeta kaže: Bože Jerotiću, jeste vi naivni? Reko, što? Pa kaže, to je vrhunski manipulator bio Karl Marx. A reko, ne, on je verovao u to što je govorio. Verovao, naravno, kako? Nasiljem. Znate što je rekao Marks? Dosta bilo hrišćanstva. 19 vekova hrišćanstvo pokušava da popravi svet, da bude malo više pravde,
Pa mi ćemo to popraviti kako? Proletarskom klasom i naravno nasiljem, diktaturom proletarijata. Pa ne, nažalost i u hrišćanstvu je bilo nasilja. Malo pre sam vam to rekao. I u hrišćanstvu je bilo nasilja. Pa dobro, to je onda gde je učenje Isusa Hrista? Ali ono ne bi ni trajalo 2000 godina da nema hrišćana i da nije uvijek bilo pravih hrišćana i pravih svetaca i uvijek će ih biti do kraja sveta i veka. Nemojte sumnjati nikad ne sumnjajte da hrišćanstvo može biti, ono je u krizi, ali ono je 2000 godina u krizi. Svaki čovjek je u krizi u toku svog života neprekidno. Nikad iščeznuti neće. Gospod kaže, s vama sam do kraja sveta i veka, ali kaže i ne boj se malo stado. Ajde da budemo, ako možemo, u malom stadu. I kao narod i kao pojedinci. Da li ću naći veru kad ponovo dođem, pita Isus Hristos. Ni vrata paklena neće razoriti moju crkvu, i to kaže Hristos. To su reči Isusa koga moramo voleti, poštovati i verovati. Uvijek će hrišćana biti, uvijek. I mučenika hrišćana, naravno, kao što ih i bilo. Kako spasavati pojedinačne brakove u današnje vrijeme, kada je sve rasprostranjenija pojava ne samo brzog rastavljanja, već sklopljenih brakova koji žive odvojeno. Još dok sam bio u Francuskoj, godinu dana sam radio u Francuskoj i pitam moga profesora, vrlo obrazovanog, kako je sa brakovima u Francuskoj? Pazite, kad je to bilo pre mnogo godina. On kaže, oko 30% žive odvojeno. Pa rekao, kako to funkcioniše? Kaže, mnogo bolje nego brak. Pojam otuđenja, koji je toliko poznat svima, i sad mnogi misle da su sociolozi 20. veka pronašli pojam otuđenja. Kod apostola Pavla u poslanici Efescima imate taj termin. Pitao sam vladiku Irineja Bačkog da li je dobro prevedeno. Dobro je prevedeno. On zna odlično grčki. Prevedeno tako, otuđenje, apostol Pavle, pred 2000 godina. Otuđenje od Boga, otuđenje od samog sebe onda. Otuđenje veliko, žive dobro. Kako žive dobro? Ja stvarno iznenađen, onako mlad psihijatar u Francuskoj. Pa kaže, znate šta? On ima zaposlenje, ona ima zaposlenje. On ima stan, ona ima stan. Pa se lepo 2 puta nedeljno susretnu kao ljubavnici i idu u pozorište, bioskop. Rode dete, vanbračno dete rode, priznaju. Odavno Evropa priznaje vanbračnu decu. To traje bolje nego brak. A kako ćemo spasavati brak nego preko crkve i vere, religije, kako drugčije, ja ne znam, nema drugoga. Kod nas naravno sada ne možete se ni ženiti ni udavati ako nemamo stana ili zaposlenja, a to nije opravdanje dovoljno. To nije dovoljno opravdanje. Nikad nije bilo neko bogatstvo veliko ni u Srbiji. Siromašne porodice bili, imali mnogo dece. I sad ima ljudi koji imaju više dece. Ne znam čovjek kako bi ih nagradio. A gdje su Srbi na Kosovu? A znate šta Srbi mnogi ne znaju? Pre Drugog svjetskog rata, posle Drugog svjetskog rata i danas najveći natalitet Srba je bio uvek samo na Kosovu. Bilo naravno i u centralnoj Srbiji, Vojvodina imala uvijek najmanji natalitet i pre Drugog rata. Prosvećena Vojvodina, počemo reći sada, ajde mi da se prosvećujemo pa da nemamo dece, nemojte tako zaključivati. Bogati ljudi, kad počne polako bogaćenje, nema dece onda, ili se smanji broj dece. A vidite, u Holandiji, koja nam baš nije mnogo naklonjena, radio sam tamo jedno vreme i kao lekar, bogati Holanđani imaju 3-4 dece. Savladali su i to obično religiozni, to moram da kažem. Ipak, tamo je pola katolika, pola kao i u Belgiji, pola katolika, pola protestanata, uglavnom religiozni ljudi u Holandiji i Belgiji imaju kao bogati više dece. Siromašni, šta ćemo sa siromaštvom?
Ja sam u Švajcarskoj specijalizirao psihoterapiju i uvek pričam tu poslovicu, nećete verovati, ja to čuo od Švajcaraca. Iza bogatog jedan đavo, iza siromašnog dva. Jako dobro, jako dobro. Ne treba biti ni bogat, znamo su u evanđeljima dovoljno šta je sa bogatstvom, ali ne valja biti ni siromašan. Prvo, siromašni su zavidljivi. Zavidljivost, ko što znate, i gordost spadaju negdje u vrhove naših 7 grehova. Da ne kažemo smrtnih. Ja pre nekoliko godina, kad je ono bilo proslava oca Justina Popovića u Vranju, kažem 7 smrtnih grehova, a posle otac vladika Atanasije Jeftić vuče me za rukav posle. Kaže, pusti ono smrtno, i onako je dodato. A onda još kaže, i onako dovoljno plašimo. Tako da ne govorim više smrtne, a što bi to plašili toliko? 7 grehova, da vam ne pominjem, u svakom malom kalendaru imate, počinje gordost i zavist. Imali ljudi koji nisu u toku života, bar nekad bili zavidljivi, gordi, a na kraju očajanje. Pazite, očajanje je greh. I tih 7, ja sam pitao nekoliko naših uglednih psihologa, nisu baš neko religiozni, ali nisu ovo ni znali. Rekao, dajte da vam pročitam ovih 7 grehova, šta kažete? Pa kaže, to savremena psihologija isto govori, značajno. Blud, ajde ipak da podsjetite, blud, gordost, zavist, očajanje, srebroljublje, šta još nisam rekao. Sve to stoji u čoveku, pa čovek je prirodno i duhovno biće. Prirodno biće, kažemo, pao čovjek, ali jedno i drugo. Što je čovjek ko slabo živinče? Čitajte Njegoša, nešto vam ja to kažem. Ja ponekad prošlo je nekad i 2-3 godine da nisam čitao Njegoša, pa opet uzmem. Naravno, Evanđelje čitajte stalno, to nikad nije dovoljno, poslanice apostola Pavla. Ali Njegoš, evo sad ja ga ponovo otkrivam, iduće godine bit će 100 godina od rođenja ili smrti, kako beše, Njegoševo, bit će proslava u celoj Srbiji, verovatno ću nešto i ja napisati, a šta je pisano sve o Njegošu? Luča mikrokozma. Preko dana piše gorski vijenac, prima turske glave od svojih Crnogoraca, koji se hvale da su otekli glave Turcima, da bi dobio i priznanje i ordene, da bome, jadan Njegoš, šta se imao da radi, noću gleda zvezde sa Cetinja i piše, za nekoliko meseci je napisao Luču mikrokozmu. Svetski ep, dragi moji, to je samo Milton bio u Engleskoj, prevedeno kod nas, izgubljeni ponovo nađeni raj, taj svetski ep Luče mikrokozme nema nigde. Čitajte ponovo Njegoša, sve je rekao, tako reći, taj veliki čovjek. Genije Balkana, i sad treba još Crnogorci da ga izostave iz udžbenika, neshvatljivo, potpuno nerazumljivo, jer je govorio o Srbima, lepo sam se osjećao Srbinom. Tako da ne može to, ne može ni da traje tako večno. Kako pri izboru partnera žena može da izbegne 3 greške i da pronađe 4. pravog i doživotnog partnera? To je jedan naš psiholog, ne moram ga citirati, rekao ovako. Prvi tip je model Don Juana. Neke žene baš to traže. Drugi tip je tip muškarca koji u supruzi traži majku. Svaki muškarac i najbolji hoće u ženi da osjeti malo i majku, samo do izvesne granice. Jer ako je to preterano, eto vam Freuda, ja nisam Freudovac, ali Freud, Edip, čuveni Edip, jel da? To su majke, ima i kod srpskih majki, preterano vezane za sinove. Posle ne može da se oženi sin, pa kad se oženi raspet između majke i žene, ja sam lično, ne hvalim se, lečio, i ne samo ja, još neki impotencije srpskih muškaraca koji su preterano bili vezani za majke, a živeli još i sa majkom, još i to. Pa živimo u teškom vremenu kad ne možemo naći tako lako stan. Ne hvalim Ameriku. Niža klasa sa 18 godina odlazi od kuće.
Tako i treba da bude. Da se osamostaljuje, ovdje ne možete ništa. Sin 35 godina, ćerka 30, otac, majka u 2 sobe. Imao sam primjer, ima ih sada. Pa se svađaju. Pa naravno da se svađaju, jer je neprirodno. Prvo neprirodno žive tu 2 sobe, njih 4. A možete misliti neoženjen sin 35, dobro, to su sad i drugi razlozi. Ali verovatno i pretarana veza. Hoće i otac da se veže pretarano za ćerku, što isto ne valja. A incest, pa prve zabrane u istoriji čovečanstva su bile zabrane ubistva, Kain ubio Avelja i incest. Pa incest, počelo se incestom, pa Adam, Eva, kako je drugčije moglo biti. Pa faraonska dinastija Egipta, brat i sestra, pazite, ne otac i ćerka, brat i sestra. Dugo trajala dinastija faraonska. Da sada, u 21. veku, ne kod nas samo, ima i kod nas, u Evropi, da ponavljaju, da se incest dešava. Pa šta rade te žene, gde očevi, i pa se, to je sve ispod 20 godina. Imam koleginicu koji se time bavi u Beogradu. Svaka 3 meseca dođe bar jedna, a gde su one koje ne dođu? A šta rade žene? Žene znaju i ćute. Kriza, evo vidite, kriza kad nema vere, nema ni porodice, kad nema porodice vraćaju se na regresivan način sve loše osobine koje je nekad imalo čovečanstvo, politeističko, pa je onda tek počelo sa Mojsijem, da bome, i onda hrišćanstvo došlo o islamu, da ne pričamo, bolje da ne pričamo o islamu. Nemojte me samo to vući za reč. Čitao sam naravno i Kuran, pažljivo. Pitao ja našega Muhameda Jusuf Spahića, obrazovnog čoveka, oženjen Srpkinjom, 3 dece već ima. Pitam ga, šta je džihad? Znate šta je rekao, a to sam i u Evropi čuo jedan put, 2 puta. Borba u samom sebi. Rekao, je samo to? Pa nije samo to. Onda odbrana, pa kad treba malo i napad. A džihad, evo vidite šta rade fundamentalisti islamski na sve strane. Džihad, da li je Muhamed stvarno tako mislio? Džihad je borba u samom sebi. Pa šta Hristos traži od nas? Pa koja revolucija? Pa je vladika Nikolaj govorio, jedina revolucija koja je ikad postojala u istoriji sveta bila je hrišćanska revolucija. A koja je to revolucija? Borba u samom sebi. Pa pre neki dan su me pitali, otkud toliko ratova kroz istoriju na jednoj tribini, na sajmu knjiga, baš pravoslavno, Kluzu, bivšem u Beogradu. Otkud toliko ratova? Ratovi stalno traju, jeli? Pa rekao, ratovi traju zato što je nemoguće da čovjek nema protivnika. Normalno je da čovjek ima protivnika. Taj protivnik je u njemu. Zvali ga mi đavo, ne zvali ga đavo, sve jedno. Loša genetika, loši roditelji, đavo, ništa nemam protiv ni to. Nešto u nama je protivnik. Ne. Boriti se u samom sebi protiv tog protivnika. To su radili hrišćanski svetitelji. Čitajmo Žitija uvek iznova. Čitajmo hrišćanske svetitelje. Jovan Lestvičnik, 6. vek 7. Borba u samom sebi, to su monasi uvek znali, 2000 godina, najteže od svega. Kad ne mogu da se borim, a vrlo teško, to te boriti su samom sebi protiv svojih grehova, to je užasno teško. Ako ne radim to, ako ne prepoznam protivnika u sebi, onda je protivnik muž, žena, otac, majka, deca, Hrvati, sused, drugi sused je Hrvat, ne moramo tako daleko ići. U selu srpskom drugi sused je protivnik, neprijatelj. Moramo imati protivnike, mili moji, to ne postoji drugčije. Ako nećeš u sebi da se boriš, naći ćeš protivnika s polja. Mora postojati protivnik s polja. Ali onda bar da negde ga osvestiš, da kažeš, pa dobro, i to je čovjek, pa i taj ima neke svoje i vrline i mane. Ne, nego taj protivnik hoće da me satre. Da me ne bi satro, ja ću njega satrati. Ratovi, tako počinju ratovi. I koji su najgori ratovi na svetu? Građanski ratovi, verski. Verski i građanski su uvijek bili najstrašniji.
Borba protestanata i katolika posle Luterove reforme je grozna bila. Krvava bila Evropa u Nemačkoj, naročito sa borbom protestanata i katolika. Thomas Mincer je bio strastan pristalica Lutera i krenuo se jake da podstiče da se bore protiv feudalaca. I nastalo ubijanje, svašta bilo. Luter se zgrozio nad Thomasom Mincerom, svojim učenikom, i odrekao ga se. Rekao, to ja nisam mislio. A jeste vidjeli revolucija Luterova do čega je dovela? Ništa nemam ni protiv protestanata. Luter bio duboko religiozan čovjek, ne baš sasvim zdrav, oprostite ako tu ima protestanata među vama, ne sasvim zdrav, ali duboko religiozan, katolik, pripada Augustinovskom redu, ko što znate, ali to je druga strašna revolucija. Prva 1054. godine, nismo svesni dovoljno kakva je to tragedija bila za hrišćanstvo kad je bilo odvajanje s katolicima, a onda drugo, 16. vek, Luter. I sad posle toga sve dalje se razbija, sve se više razbija. Ti protestanti imaju bezbroj denominacije i sekti. Denominacije nisu sekte. Razlikujte to. Bezbroj. Amerika. Svaka druga, treća godina nova sekta. Neka se i ugasi, istina. I odmah se obrazuju, nađu se odmah tu. Nekoliko hiljada ljudi se nađu oko nekoga koji organizuje sektu, koji ne mora biti ni bolestan ni zdrav. Tu ima i bolesnih, sigurno, a može biti i zdrav. Vidite koliko ljudi imaju potrebu da ih neko vodi. Bogu hvala da među Srbima nema referenduma. Da li Srbinu treba čvrsta ruka? Bogu hvala da to nekom nije palo na pamet. Tajna anketa. Da li Srbinu treba čvrsta ruka? Svima treba čvrsta ruka na cijeloj zemljinoj kugli, ali zna se koja je to čvrsta ruka. To je ona gore čvrsta ruka koja je u nama. Nije on s polja, nije Hristos ostao negdje na nebu, nego je u nama ostao. Pa ga tražimo i ovdje i gore. I crkvu, naravno kao posrednika jednog i drugog. Čvrsta ruka. Pa nema više čvrste ruke. Pa jeste svjesni toga? Gotovo sa čvrstom rukom. Nema više. Ako bi se pojavilo, to bi bilo već negdje nagoveštaj nekog antihrista. Ali ne onako ludo kao Staljina. Neće taj negirati Boga, pa to svi znate koji ste čitali. Antihrist će govoriti o Bogu. Onaj koji govori protiv Boga još daleko od antihrista, tako da i Staljin koji je ličio pomalo na antihrista bio je daleko. Ne, to će biti sve mnogo perfidnije. Komunizam će biti ko šala neka jednog dana. Spremimo se na iskušenja. Mora biti za svakog pojedinca i za narod, sve narode. Iskušenja moraju biti, bez toga ne može ništa. Naš narod kaže, bez nevolje nema bogomolje. Sad sam baš na putu, možda će znati neko od vas da mi kaže, da li drugi narod imaju tu poslovicu? To me jako zanima. Ali nemojmo tražiti sve baš engleske poslovice, francuske, idimo tu na Bugarsku, Rumuniju, Grčku. Da li imaju tu poslovicu? Verovatno imaju, ili nešto slično. Baš samo Srbi da imaju tu poslovicu, bez nevolje nema bogovanja, ne znam, ne mogu da verujem. Evo sad ću završiti, onako preterujem. Pa kako sprečiti nekako sve ovo što se dešava i što sam sad vama ovdje ispričao? Pazite, hrišćanski brak i porodica mogu se održati u budućnosti samo podvigom. A to znači neprestanim uzrastanjem hrišćanskog muža i žene na Jakovljevoj lestvici do punoće i mere rasta Hristova, kako se kaže. Svi smo pozvani na podvig, ne samo monasi i monahinje. Svi smo askete. Reč asket je onaj koji vežba, jel da? Ali je vežba samo telesna i sport, nego je vežba duševna, duhovna vežba. Moramo stalno vežbati sebe. Nikad nije dovoljno. Uzmite molitvu kao najbolji primjer. Pa nemojte se nekoliko dana moliti
pa već to negde počinje tako polako da se zaboravlja, pa može i bez toga, pa vidi, ništa mi se nije loše desilo, a nisam se molio. Nemojte, jutro, večer, ne treba mnogo, to je 2 minuta, 3 minuta molitva. Kako ustane ujutro i uveče, to naravno sveštenici mnogo bolje znaju i mnogo bolje umeju da kažu nego ja, ali molitva je neophodna. Ne možemo bez molitve živjeti. Ali svi narodi sveta i sve religije sveta znaju za molitvu. Hrišćanstvo najviše i znam koja je to molitva. Bog nam je dao pred 2000 godina molitvu Oče naš. Vidite, to večno traje. Hleb nasušni daj nam danas, uvijek se molimo za danas. I iskušenja, koja iskušenja, večno iskušenja, neka ne možemo bez njih izgleda živjeti. Kako možemo zamišljati? Ja sam specijalizirao psihoterapiju u Švajcarskoj. 2-3 godine sam tamo bio. Oni ne ratuju više od 200 godina. Da neko pljuje na ulicama Švajcarske, čak i malog grada, da baca otpadke, ne. Pa sve, to se zove civilizacija. Sad su mi dali za, ne znam više gdje treba da govorim, šta je civilizacija, šta je kultura. Sad su mi dali tu temu da spremim. To nije isto. U starim rečnicima civilizacija i kultura bili su isto. Ako si civilizovan, ti si kulturan. A šta je kultura? Religija, filosofija, umetnost. Nije samo za mene, to je kultura. Nauka između civilizacije i kulture. Pustimo nauku. Religija, filosofija, umetnost, to je kultura. Ne možemo svi biti umetnici, još pogotovo u filozofiji, ali možemo biti svi religiozni. Jer je religija u nama, jer je arhetip taj u nama prisutan, rekao sam već. Moramo se stalno iznova truditi koliko god možemo i pored svih ovih uslova. Reći ćete, pa to sve lepe priče vaše, Jerotiću, pa to slušamo i od sveštenika, još i bolje nego od vas. Jeste muka, žive sada, ljudi brinu da će sutra da nahrane decu ili neće, to sve ja razumem dobro, iako Bog mi je dao da nisam bio ni bogat ni siromašan. Moja porodica je bila građanska, u Beogradu su bili, ne mora to biti neka hvala velika, baš se i otac rodio u Beogradu kao ja, građanska porodica, umerena. Što se tiče novca, išli naravno u crkvu, postila majka sredom, petkom, kako da ne. Sve je to bilo normalno, ne pretjerano, više su bili pobožni moji roditelji. Kad ja ovako sad počnem da se pravim važan, pa kažem, nisu ni oni Bog zna šta znali. Moramo čitati to, šta sve čitamo, gluposti, novine. Ajte bar i to malo, 15 minuta dnevno odvojite za neku ozbiljniju literaturu, pravoslavnu, čitajte 15 minuta, ne treba više. Mesto nekih 15 minuta pred televizorom, ništa nemam protiv televizije, to su tehnička dostignuća, gledajte to što je, mediji su napravili ipak ogromnu uzbunu u celom svetu, ne samo kod nas, šta se tamo sve gleda, pa nemojte, ja nisam protiv, gledajte, ima lepih emisija, emisije o istoriji, o životinjama, ja to našto volim da gledam, to je čuda sa životinjama šta se otkriva, da se i one mogu usavršavati. Znate koliko hobotnica ima neurona u svome mozgu? Nauka, sjajna nauka. 170 miliona neurona ima hobotnica u svojoj glavi, a čovjek 10 milijardi. 10 milijardi neurona. A treba s tim neuronima nešto raditi, u toku života. Morate ih vežbati, mora s njima nešto. A sad je na putu neurofiziologija da potvrdi, nije još potvrdila, da se u starosti mogu stvarati novi neuroni. Bog je dao čovjeku usavršavanje i to nikad ne zaboravite, nikad nismo, ne možemo to biti usavršeni. Pa evo, brak, teško s brakom, još teže bez braka. Nemojte, pazite, brak je rizik, nekad nije bio rizik u patrijarhalnoj Srbiji, znalo se, brate, tačno kako je, ali ne možemo više to, pa nema to.
I kad mi neki stariji sveštenici kažu, ako ne bude ko što je bilo pre 100 godina u Srbiji, pa šta će biti? Pa maltene apokalipsa će biti. Ne, stvari se bitno menjaju. Muž i žena postaju polako sve više protivnici jedan drugome i sve je komplikovaniji odnos muškarca i žene. Imali smo pre nekoliko godina na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu ciklus, mjesec dana trajao. Tu su bili etnolozi, psihijatri, teolozi, vladike Irine Bačke jako lepo govorio o đakonisama, o ženi, kao tako je govorio. Izašla je knjiga, zbornik, sad pre nekoliko mjeseci drugo izdanje, Muškarac i žena, tako se zove. Sve komplikovaniji odnos muškarca i žene, ljudi se ne usuđuju da stupe u brak, stupaju u vanbračne odnose onda pobačaj, naravno stvar. Nije dobro zatrudneti pre braka, a čak i sa tom ženom koja zatrudni pa stupiš u brak, prva svađa, to vam ja kažem iz iskustva psihijatra i psihoterapeuta, prva svađa u braku, muž kaže ženi, ti si me ucenila sa detetom, ja to nisam teo. Žena ponekad to i radi, pa vuče se, izvinite za izraz, 2, 3, 5 godina, sad već, rekao sam već, a to nije dovoljno opravdanje, nema zaposlenja, nema stana, i idu tako nekoliko godina, bude i abortus neki, jer da, pa ženi dosadi, hoće ti mene da ženiš, muškarci izbegavaju, neće, žene prirodnije hoće, jer da, pa žena zatrudni. Prva svađa, kaže, ti si me ucenila, a onda ni to dete nije željeno. Prenatalna psihologija. Mora i otac i majka da žele dete, a to je opet teško danas. Ali kad smo negde uz Boga i uz crkvu i uz Hrista, ipak to bude malo drugčije, moramo verovati. Brak je rizik, to sam vam rekao. Pa moraš nešto rizikovati, ceo život je pomalo rizik, moraš nešto rizikovati. Znate šta me žao? Što nisam pisao o drugom i trećem uspelom braku. Obično bude gore. Drugi brak bude gori od prvog, treći gori od drugog. I kažu onda, to su pacijenti moji bili i pacijentkinje, kažu pa onaj prvi, ona prva bila najbolja. Dobro, ali nisam pisao, žao me je, drugi brak bolji od prvog. Treći brak bolji od drugog. Trajan. I u čemu je stvar? Imate rusku poslovicu koja kaže ovako: prva žena zora jutarnja, druga žena sunce obasjano. Kako to da je drugi brak bolji od prvog, treći od drugog? Nešto je naučio on ili ona. A kad drugi brak ili treći ne valja, ništa nisu naučili. I evo, time završavam. Pacijentkinja jedna pre mnogo godina dođe kod mene posle neuspelog trećeg braka. Kaže, doktore Jerotiću, bojim se da je do mene nešto. Reku, kako? Pa reku, ajde pričajte, šta je bilo u prvom braku, šta u drugom, trećem. Prvi muž bio alkoholičar, drugi ženskaroš, treći kockar. Pa reku, vi ste birali uvek istog. Pa kaže, kako istog? Pa tako. Birali ste onoga koji će vas mučiti. To je već pomalo mazohističko kod žena, ima i kod srpskih žena to malo, da trpe možda i više. Daleko sam od toga da razvode odobravam, ali pazite, ima neka granica, znaju to i sveštenici, ima neka granica kad se ne može više i onda je bolje razvod nego mučenje, a još i deca se rodila, a još deca slušaju svađu, a oni će se svađati isto tako u svom braku ko što su se svađali roditelji. To se sve ponavlja posle toga. Ali naravno sa molitvama i Božjom pomoći to se može promeniti, ne mora biti sve isto. Sin se buni protiv oca s pravom jer je suviše tiranski otac, a kad on postane otac bude potpuno isti kao njegov otac, kao što je bio. To možda važiti za majku i ćerku. Evo, trudimo se koliko možemo i baš je danas i vladika Jovan kad smo se našli rekao ovu reč apostola Pavla, ja time završavam: nosite bremena jedan drugoga i tako ispunit ćete zakon Hristov.